Ucekeza kudlengula nokuthathwa kwetimoto kuhlonyiwe nekuhlukubeda kebantwana nguletinye tetinkinga takhamoto tasenkomazi letibukane nato malanga onke. Letakhamoto esetilahla lithemba kubika bugebengu njengoba titholakala ngathi emaphoyisa kanaki tikhalo tabo. Ubugebengu lesibukana nabo la enkomazi kakhulu kuhlukunyezwa kwabomake nebantwana ne-house breaking. Cishe ngathi into lekuyinkinga kakhulu. Kuhlukubeda lokubhekiswe kulabasikati nebantwana ngulokunye lokuniketa amandla kule live. Lendvuna kubeke kwacaca ukuthi bonke bantfu labatfolakala bahlukubeda labasikati nebantwana batobukana nesandla lesicinile semtsetfo. The other big pandemic is the abuse of women by men. So we are making a call on our colleagues, all police, but especially male police, to say, look after women, look after children, look after all vulnerable people, elders, people living with disabilities. Utawuqiniswa netekuphepha nasemagedeni ale live. But also not just border crossing of illicit goods and all that, also working hard on the undocumented people that are around. Unfortunately, as you move around these communities, that thing is kept raising all the time. And it does give police problems because it's very difficult to detect an undocumented person. Lendvuna iluleke emaphoyisa ukuthi abeke embili kuvikeleka kwamalunga emphakathi nokuthi ivikela wona angafi nje anetibhamu etandleni.